Anyigbawo katã mi do dzidzɔɣli ɖe Yehowa ŋu, mi subɔ Yehowa kple dzidzɔ, mi tsɔ hadzidzi do ɖe ŋkume, mi nyae be Yehowae nye Mawu, eyae wɔ mi eye etɔ mienye. Eƒe dukɔ kple eƒe alẽwo le eƒe lãnyiƒe mienye. Mi ge ɖe eƒe agbowo me kple akpedada, eye mitsɔ kafukafu ge ɖe eƒe xɔxɔnuwo. Mida akpe nɛ, eye mikafue ŋkɔ, elabe Yehowa nyo, eƒe amenuveve li tegbee, eye eƒe nuteƒewɔwɔ li na dzidzimewo katã. Amen. Mi ɖeku mianɔ anyi, eye miayi edzi kple ha 443. O ɖe makpɔ aɖe akpewo kple nu akpewo hã, ekem makɔ nye gbe akafu Mawu ƒe dɔmenyonyo, Mawu ƒe dɔmenyo. Ha 443 be kpikpuiwo katã.
mia di zireka aye di kple aseye tsotso fanfare akplɔ mi mawu be dukɔ mi le mia ɖokoe eye miado gbe ɖa bubu kple akpedada mi le tsɔtsɔm na wo mia mawu si le dziƒo ele mia nu vem eye nele mia ta kpɔm ɣe sia ɣi wɔsira sia hã nele miaƒe alɔnu eye nekplɔ mi to eme nyuie akpe be míeyi míaƒe dɔwo me míeyi míaƒe agblewo me míeyi míaƒe asiwo me afi sia afi míeyi míegbɔ le dedie míezɔ bali do blukɔwo me ahom yawo ƒo ne ɖe mi tso aya sesẽwo ƒe ƒoƒo me ena ŋuɖoɖo sɔsɔe mi eye ne fia mɔ si miato la mi bubu la katã nye tɔwo akpe be ezã sia hã ne dzɔ mia ŋu eye ne ve mia nu miefɔ ŋdi sia nyuie miawoe nye si ne va ƒoƒu ɖe ŋkuwo me abe viwo le fofo ɖeka ƒe afɔnu míele gbɔgblɔm na wo be akpe kpɔ ale si wo dɔme nyo gbago ɖe mia dzi ɖa fofo egblɔ na mi be míalɔ̃ mía havi míakpɔ ye mawu le mía havi me le nya siawo ŋkɔ la míedo dzesi be míeda vo míemewɔ wo sewo dzi ale si dze ene o míele míaƒe mɔ tsɔ eye gawu la ŋu hã le míakpem ale gbegbe o fofo míawoe nye si míele kuku ɖem na wo tso míaƒe dzime ke bena natsɔ míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ʋu kɔkɔe la klɔ mía ŋuti keŋkeŋ eye nawɔ mí kɔkɔe le ŋkuwo me ale be to wò amenuveve me la míaƒe subɔsubɔ sia wòadze ŋu o to mía ɖela kple avuléla Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen.
Nyɔnu dadayo kple xɔsevi. Yo me
Yesu Kristo. Lɔtɔwo mina mia dze miaƒe gbeƒãɖeɖeawo gɔme kple egbetsɔtsɔ na hatsotso yi ke ekpɔ ŋkekenyui ye míeɖo be míaɖua eye míeɖui nyitsɔ va yia míatsɔ gbe na wo míedo taflati be nyitsɔa womegblɔ akɔntawo na mí o vɔa egbea míatsɔ gbe na wo ne wole xɔa mea woava ŋgɔ woagblɔ akɔntawo na mí ye ŋusẽdoamenya yiwo ke le wo sia woatsɔ wo na mí kema ne commission mobilisation des fonds ne woƒe amedɔdɔwo lia woate ɖe mía ŋuti hafi woava míekpɔ eʋuwo le míaƒe ŋkume wonye ha yi ke nye ŋutifafa xɔseʋu ƒe ʋu yiwo ke nye ʋu yeye yiwo ke ame akpe ɖe ŋuti woƒle kema míele wo ŋuti kɔm le Mawu Fofo la Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me be woawɔ ŋuti dɔ le gbedoxɔa me atsɔ kafu Mawu kple le teƒe bubuawo Mawu ɖeka ko atsɔ kafu ado eƒe ŋkɔ ɖe dzi le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Kema xɔseʋu miava tsɔe aƒo miagbɔ commission mi va ne mi gbe le miayɔ ŋkɔ mizɔ va minɔ zɔzɔm mianɔ vava ne xɔseʋutɔwo hã nava tsɔ woƒe ʋua akpe Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Migaba romia do matin le. Ndi le migaba egome be eye mi vara agigome. Bene mi aba dakpe ne mi ne do isi mi yo nyitso. Edora mi yo do nyitso, mi yo le dogi. Ni le gbogbo mi yo le dogi gome dora mo kpofo. Edora ga le gbogbo mi fo si pere kan mi on toru ko mi akpara. Enurao sineke mi gbeni nso va yire roronu te wo viere la mia novi ile na aglo leke gamenya va yiro ne mi bo ya dakpe ne mi be leke no te yiro gamema va no miasi amasugbo gbali be o ga nanu vola gameva vo miasi tami nya bela egbe ile la ona yo na amero na ga nakaya jo ne mi ko ebe ona la akplɔ le emɔnu enunglo la le dzi ne wo yi gbɔ ko wo mara ɖe kpɔ ŋlɔ mɔ ŋkɔ ne ame ko bɔ tu fe ne nu omengbe dodo yo wɔ la reçu le gami kple enunglo la ne tso gana ko ɔ reçu ni ne eniana me kpɔ vɔ dɔra me kpɔ vɔ egɔme me kpɔ ƒle fresera vɔ mi do la plima vɔ dɔka akpe ne mi kaka mi le dɔgi nenye be le nuomo me nyitsɔ na ne me va nyo nyuero ya moro kpɔ be woro la wele vɔ mo we no la oni ko ne miene agbetɔ me nuwɔ ɖeke me de me sɔ kpakpata do viere susɔ ko vɔ de miano gro ro fur et à mesure le kolate ele nyonyo na me sia me ta akpe ne mi miwo do atsɔ yin gbɔgbe re enya viere le mia dada ele sim be agblɔ ne mia ase ba tso gbeni ka mianu gbɔgbɔ kpɔ. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Mi di be mia do akpe manya gblon de ne avedi hameno pea egome nyi be mi kpɔ ale yi ame sia ame tso ɖe doa ŋuti, ɖeviwo tso, ame tsitsiwo tso, ɖekakpuiwo tso, enye dzidzɔ gã ɖe na mi. Mi di be mia dakpe na mi. Mia pa kpeta hale psalmo alofa de kabla vevon adelia me.
Emenya obe. Esime Yehowa gado zion tela. Miezu. Abedron kulao ene. Tete nou koko yo miape nou me fun. Miape ade oto aseye. Eye woglon le du kodo mebe. Yehowa wo nou gana wamao. Nou ganya Yehowa wo na mi vavan. Eya ta di zomido. Yehowa gado mite abe die heto ene. Amesi wo pa nou ple adatila. Wangen ple aseye toto. Azon li di wole le avifam. Hele nuku papa wotso. Ke wotso nou babla ou bova ape ple chicho. Mi dibe mi aglona mi be. Akpe. Ma une ira milo. Amen. Merci. Jésus Christ. Milawea. Tout le monde vit au donner solo. Tout le monde vit au semi solo. Tout le monde vit au pauvre. Commission a mi dobe mi ado akonta na mi. Agbagba ke mi jeni soa. Mi akpo fi ke mi tendo. Et à monsieur Mletenya nous que porte le miazimiawa. Président Gleba Issa Niawe Odo. Les cultes en français a et gake mitem popoa na bedo hobedodi insoa. Et wo million asireke kotoku à la fin eni bladrevo adin ple à la fin de cas Blaton, 9 876 150 en culte francophone. Les Vegbe, après, il y a pas si peu now. Et je vais flesser, je vais appeler. Et ouais, flesser, Bladevo Ade, 66 fenêtres, et francophone, au temple. Vegbe sur le mea, il faut pour millions d'euros. Kotoku à la fin ene, oui ade, à la fin adre, ple bonoton. 10 416 775. Et wow. Après, il faut aussi que bien pour comme il faut c'est et wow, flesse blade vo asieke 69 fenêtres. Comment nous au katami pour ni chobe kosiragbe. Et gayomi hole nkeke madi. Ple ngbedodo au katan le sole me veame. Hena gbedo hodwadi ya e wo million bla eve. Kotoku à la fin eve bla cheke vo ve. Ple à la fin acheke 20 292 925. Et qui est le flesse 135. Flesse à la fin de cas, bla et ton vent à ton. Que ha et y a des menami aléa. Les gars pour fouiller avec ni be ni sauver mobilisation à tes bon n'a que de doit dire. Et maleke akbalé kotoku yo o manami et yo trop bova. Et peut home million de cas. Kotoku à la fin et ton bla ton vent de cas. Ple à la fin de cas bonoton. Et wo 1 331 700 1 331 175 et une enveloppe et gayo que amona cash ikemi ho les promesses à mea au total elle est 4 955 000 et nous y avons au job les nichobe kosira magbea et qui nous dova o bakbe danois et wo 174 250 et nous yo ko dira nichoko siragbe et kenya mobe agbenuku obe nana yo chovami dans les gamea et wo 12 500 kema nous kemia tem alle et me susu me egbe ya yenyebe et kemi wo mobilisation de fonds anicho promesse ple cash ikemi ho nichobe kosiragbe ya et pata 20 292 cash ikemi tem ho et wo 6
472 925. Et tu as mis ces comme fier. Azon, ngbe mido, ni blebe, amesia me la jagbagbabe, ya tui kaba, ne ya gagbo agaba awo nanabu, voa ne ame a tui, ati me gbefan e ni leti eton. Ni c'est comme fier lo. Que ma miati ma no tu vide, alebe le leti ton me ya amesia me la tem profui. Que ma tu ni choko sidagbe. Vado egbe. Amero oto abe fia keke bo hoho. Obe ajogbe ki odea amero to de na lenti bo hoho. Ameyo timba na de lenti le kosira mea. Ewo 1 315 000. Il faut asi pe na nyano viao. Que egbe ba konta ke nam ni le mia. E defiant be e poto 1,8 Kotoku à la fin à temps, plaît à temps, et mime pour récupérer. Le restant dû sur les promesses à date d'aujourd'hui, ça fait 12 505 000. Ni c'est comme allo 20 millions, mitem ho, et de l'entivo, et poto 12 505 à récupérer à date d'aujourd'hui. Akbenamilo. Kaimia da sinemiangu abano nyasusu blog abumere yana ne Jerusalem harga kan ni ne har kai ko takberi ne hamera petene milo akpena miro ni kwasi pere kala ono wa yo no bo edo menya wona mawune nyira mi akpe mawube edo ewonye eye wo miele le keke bible ameke ha no bo o edo re le mawba fo me kwa enya alo ekpotutu ade o atemba kama ogbelebene amare do nyare be yo agblola miatem agogo alo agogo nunolao ple amemega suseo ha
vɔ woma adagbe ɖo ɖa mía nɔewo gbɔ mí katã mí be míadzra nu ɖoe eye míawɔe le ɖoɖo nyuietɔ me akpe hame nyɔnu aɖe esi ke edzrana nu le kpoa dzi le sukuviwo gbɔ ebe gbe sia gbe eyi Mawu le wɔm be gbedoxɔa le tɔtrɔ ma yehã yi tsɔ agbalẽ kotoku fra akpewo va be no tsɔ ƒle simiti woatsɔ yi dɔa dzi ema esana botokɔe kple nuwuliwo le kpoa dzi ema ele akpe dam be Mawu ne gayra yi ɖe dzi akpe egbe kɔsiɖa yi nye kɔsiɖa enelia yi nye fukpekpe kɔsiɖa exɔ ŋkɔ be lektare si ke ɖe me be kpɔ dzidzɔ enyati ke woɖe le Mawu nyatɔ me nye ɖewo xɔ se le aƒetɔ si tia wo eye woyɔ adɔ na wo la me fia ŋutɔ kɔsiɖa gbea akpedada ewolia kɔsiɖa nunana wode fra akpe 654 435 to vovona akɔnta yi ke wona mi fifia be nye 6 millions etovo na eya nye dakpe na Mawu ɖe ale si wòle mía kplɔm ŋkeke ɖe ŋkeke la ta ame yiwo va sɔ le me nyitsɔa wonye 1,360 ŋutsuwo nye 344 nyɔnuwo nye 663 ŋutsuviwo 140 nyɔnuviwo 189 kɔsiɖa me ƒe ɖoɖo wole ale etsɔ dzoɖa nye Biblia me dzodzro kple nusɔsrɔ̃ ele na mi vevie be míanɔ gbeƒã ya ɖem be ame yiwo dina be yewoadzro Biblia me kple hadzihawo ƒe ŋgɔnɔlawoa kple haŋutinunalawoa woanɔ mía ŋuti hena esia wɔwɔ le kuɖagbe nyitsɔ kuɖagbeawo ƒo nu tso nu yi ke nye ametabiabia ŋuti míeda akpe be yi ke míele nusɔsrɔ̃ wɔm ma etsɔa ɖekakpui aɖe va kpɔ mi be yewɔ ɖoɖo be yeava yi bia yi srɔ̃tata yiwo le nusɔsrɔ̃ wɔm ma mi nunɔlawo míava nɔ ye ŋuti ne yabia yi srɔ̃ta kama ebia amea ta sɔ akpe nɛ be gbalẽwo ge kama ɖekakpui kple ɖetugbiwo mi ʋu agbalẽ da ɖi ame yiwo ke dzi be yabia ame ta kple ame yiwo dze xɔlɔ kple ɖekakpui kple ɖetugbiwoa mi va ne míava kpɔ ŋkɔawo ne míanɔ ɖoɖoa wɔm ɖe ŋuti akpe kɔsiɖa yi ke gbɔna mea enu yi míasrɔ̃ zɔe nye yayra xɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi nuka le vɔvɔ dzi dom na mi le eme miava gblɔwo míase awua ya alo eʋu yi me mianɔ ya memawoe le vevie miava minyava amewo ɖe wo nɔewo va womele yayra xɔm ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi o nuka gbɔ wòtso miava ne míagblẽ míekpe hadzihawo míegblẽ na messager de la paix kple groupe musical be woava míekpe habɔbɔ yiwo katã nye sɔhe habɔbɔwo mɔkpɔkpɔ kple kpẽkuha ame yiwo ke nye ɖekakpui kple ɖetugbiwoa míekpe mi be mía asrɔ̃ nu ame yi ke srɔ̃na nua etina ɖe dzi ame yi le wɔm bena woagblɔ Mawu be nya na ya eye agbemavɔ la su esi kema ne míele nusɔsrɔ̃ be nyagblɔ ma míenya nu yi ta míede programme me míate ŋu va kɔsiɖagbe alé nusɔsrɔ̃ da ɖi awɔe kaka subɔsubɔ la kpa ga 12 kple afã alo ga ɖeka fã vɔ míenya nu yi ta ye ne le tia mea mítsɔna nusɔsrɔ̃ ɖeka aƒo nu 20 kpoe ɖe kɔsiɖagbe vɔ mi le miakpem be kuɖagbea mianɔ vavam anɔ nusrɔ̃ƒe vam akpe be hadziha aɖewo ɖe wobe hadziƒewo ɖa le braɖagbe be amewo nate ŋu va kuɖagbe nye kema mi le mɔ kpɔm na wo be woava akpe comité zonal na Biblia habɔbɔ ava me le mía gbɔ le afii nyitsɔ fi ɖa kple memli ɖagbe kema míawɔ nubu sɔleme fi ɖagbe eye míayi wɔnawo dzi le memli ɖagbe ame sia ame ƒe vava ele vevie etsɔ yi va yi ɖevi sɔleme wɔlawo woyi akpeda ŋkeke alo journée des moniteurs le xe dzra na woe enuwo katã eyi nyuie ne aƒetɔa
de mɔ miawɔ hamekplɔ ha takpekpe nyitsɔ yawo ɖagbe tso fiesi ga adre me do ŋgɔ na ya dɔle ɖe asi hamenɔlawo woado go le bra ɖagbe ame yiwo wodzi le yawo ɖagbea wole biabiam tso wosi be woanɔ te le subɔsubɔa ƒe nuwuwu ame yiwo kpɔna gome le ame yiwo woyɔna be académie des amouracheurs alo école de mariage be takpekpe mea gododo li na mi egbe tso efiensi ga ademe tututu le dɔ ƒe dzi yi mea wova wɔ flese yiwo ke mi ƒlea wowɔ ɖeka ɖe gbedoxɔa ŋuti le akpa ya godzi ne miedoa miate ŋu akpɔe ne dɔwɔla wɔa commission de travaux ava kpɔe eye ame yiwo le équipe technique me wohɔ va kpɔnɛ hafi mission de contrôle ame yiwo ke wɔna contrôle awo va kpɔna enua enuma ta ye ya ɖe yiwa eɖewo dzena be enua me yiyim kabakaba o kama wowɔe da ɖe fi ma hameviwo katã akpɔe mieda akpe be président des travaux eva kpɔe kama ame yiwo nye équipe technique kple contrôle tɔ hã va kpɔe ne nyua kafi woawɔe ayi edzi nenema mi le dɔ wɔm enye ma akpe be miese me na mi poliomyélite ƒe abɔta sisi akpa gbãtɔ ewuenu etsɔ akpa velia ava me le leti enelia be ŋkeke 11 kple 18 dzi wole mi katã kpem ɖe esia ŋuti ame yiwo ke ɖeviwo le wo sia mina mia ayi dzi kple akpedanyawo hame nyɔnu aɖe le akpe dam na Mawu le enu dzɔtsu yiwo ke Mawu wɔ nɛ ta ebe eƒe geɖewoe nye yi eye enya aɖe va me le yeƒe agbeme le ƒomenya kple anyigbanya ŋuti vɔ Mawu yi ke nye Mawua eto afia eye dziɖuɖu nye yewo ƒe akpadzitɔ eta le akpe dam kple Psalomo 124 be ne ɖe Yehowa ne ɖe menye Yehowa ye le mía dzi o la ne Israel agblɔ be azɔ esime amewo tso ɖe mía ŋu la nenye ɖe menye Yehowa ye le mía dzi o la anye ne womimi agbagbe vɔ yi ke Yehowa le yewo dzi ta wokpɔ dziɖuɖu ele akpe dam ebe akpedada gbãtɔe nye ya kema bubuwo gale megbe gbana fra akpe atɔ wotsɔ le akpe dam na Mawu hamevi aɖe si ke Mawu ve nu wòxɔ ɖaseɖigbalẽ si ke nye licence ele akpe dam le nudzɔtsu siwo ke Mawu wɔ nɛ ta fra akpewo le ƒe ɖeka si dze eƒe dzi nam hame nyɔnu aɖe ƒe akpedada enye ma me le akpe dam na Mawu kple ega yi ke nye 20 francs suisse etsɔ le akpea dam na Mawu hame nyɔnu aɖe hã le akpe dam na Mawu le ale si Mawu ve nu be xɔ ƒe ɖeka ɖe ƒe dzi Salomo 118 ƒe kpukpui gbãtɔ hame nyɔnu aɖe le akpe dam na Mawu elabena eƒe ɖeka dze ƒe dzi nɛ eƒe dze ƒe dzi na mo ŋutɔ lo ça c'est bien ça Salomo 27 Yehowa nye kekeli kple nye xɔname wotsɔ le akpe dam hame nyɔnu bubu aɖe le akpe dam na Mawu be Mawu wɔ nu dzɔtsuwo na ye enu meli agblẽ o eta yi va kple akpedada fra akpewo ewolia fra akpe 900 akpedada kple ewolia fra akpe 20 esiwo le vɔsamekplea dzi fra akpe 20 enya aɖeke mekpe ɖe ŋuti o dɔla ŋutsu aɖe si ke Mawu ɖe tso eʋufɔku aɖe me le akpe dam na Mawu be Mawu ƒe asi sesẽ le ye dzi negana be yegasubɔe agadze si ɖe dzi wu fra akpe 5 fra akpe 10 ele kplɔa dzi enya aɖeke mekpe ɖe ŋuti o ewolia fra akpe 5 ewolia fra akpe 20 ewolia fra 500 lɔlɔ̃tɔwo mi de moto ne miado gbe ɖa atsɔ akpedalawo aɖo Yehowa Mawu ƒe ŋkume
mia mawu kple mia fofo dɔmenyotɔ yi ne nyo wo ŋutɔ ne le ɖokuiwo ɖem fia mi gbawo tso gbe ne di be gbedoxɔdɔwo na yi edzi eya ta ne de mia me míele susu bum gbawo tso gbe aƒetɔ ŋkeke gbãtɔa nena míeƒoƒu miliɔn 6 eye amewo do ŋugbe ekpɔtɔ miliɔn 20 ne le ti eƒe ɖeka me kɔsira ɖeka me wotsɔ miliɔn 1 vea kema wo ŋutɔ kpe ɖe mía ŋuti be dɔwo ne yi azɔ edɔwɔla kple ame yiwo la lé ŋku ɖe dɔa ŋutia wole asiwo me ve mía nu be míalé ŋku ɖe wo ŋuti ne míatsɔ ŋutikɔkɔe ana o vɔ amegbetɔ be nyenye ya ne yi to ne Kristo be ŋusẽ kple ebe gbɔgbɔ na ɖu dzi ame aɖewo eɖewo tso ʋufɔkuwo me ena agbenɔƒe dzeƒe dzi na ame aɖewo xɔ ɖaseɖigbalẽ ekplɔ mi to mɔ vovovo nu ne míedɔ lɔƒoa mínyana be woe nye Mawu enana mi gbe sia gbe nu míeɖuna amewo ɖona mɔ amewo yina sime amewo tsina sia me ŋdɔ hã Mawu enu yiwo ke ne wɔna mía enu meli míagblɔ o ta míele akpe dam na o be míɔtsa míagblɔ abe Israelviwo ene be dzidzɔ me si mo gblɔ nam be mina míayi Yehowa ƒe me míaƒe afɔwo le tsitre ɖe wò agbo me Yerusalem siwo gbugbɔ tso eye ne le abe du siwo tia ɖe wo nɔ enu ene gama ƒomeawo Yehowa ƒe ƒomeawo yina ne woada akpe na Israel nu si ke nye se na Israel Mawu esedede ya ta míeva wɔ ɖeka kple wo dɔlawo le akpe dam na o xɔ míaƒe akpedada tso míaƒe dzi vava me to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me amen. Ewolia franc akpe 12 akpe hadzihawo kekeli kple sɔhɛ
Banto Samuel Fagbaleme. Samuel Fagbale Banto. Tawi Adelia. Toku Banto va serrer lui et ton liadi. Et au develiato, efe soto Fagbaleme. Efe soto Fagbale ta ton lia. Toku Enilia. Va serrer lui et Neliadi. Dongo no keklemina ne mia dogbera. Apeto eyi ne dzralo di be yaga vugo wo nya ne wo dukɔ le nye yi. Egblɔ na mi to nya me ke be ne eƒe nya dogo la awɔ ebe dɔ godo kafi atrɔ va yi gbɔ. Ale esi wole alea ta. Nye le kuku dɔnɔ be na de mɔ be eyi ya na zu ɖeɖe kpɔ eyi ne tɔwo to Kristo Yesu ƒe ŋusẽ me. Amen. Samuel Fagbale Gbãtɔ, tawi Adelia, tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 8 dzi. Mele xlẽm le gɔmeɖeɖe yeyea me. Yehowa gblɔ na Samuel be
va se ɖe eka yi nafa konyi le Sɔl ŋu. Megbe be magaɖu fia ɖe Israel dzi o. Kpɔ ɖa, ƒo ami ɖe wò lãdzo me eye nàdze mɔ ayi Bethlehem. Mele dɔ wɔm ɖe Isai gbɔ le afi ma, elabe mekpɔ fiaɖi na ɖokuinye le viawo dome. Samuel bia be, aleke mawɔ ayi ne Sɔl see la, awum. Yehowa gblɔ nɛ be, kplɔ nyivi ɖeka ɖe asi yi, eye nàgblɔ be, meva vɔsa ge na Yehowa. Kpe Isai va vɔsaƒea, eye mafia nu si nawɔ la o. Ame si ŋkɔ mayɔ na o la, asi ami nɛ wòazu fia. Samuel wɔ nu si Yehowa gblɔ nɛ, eye wòyi Bethlehem. Dumemegãwo va do goe, vɔvɔ̃ ɖo eye wobia be, ehe nya nyui aɖe vɛ na mía. Samuel ɖo ŋu na wo be, nya nyui mehe vɛ. Meva be masa vɔ na Yehowa, eya ta mikɔ mia ɖokui ŋu ne miava vɔsaƒea. Ekɔ Isai kple viawo ŋu, eye wòkpe wo va vɔsaƒe lae. Esi wova kpe ta eye wòkpɔ Eliab la, ebu ta me gblɔ na eɖokui be, ɖikeke aɖeke meli o. Yehowa ƒe ame si tututu wòbe masi ami na lae nye si do ɖe eŋkume. Gake Yehowa gblɔ na Samuel be, megakpɔ eƒe dzedzeme kple eƒe atudzɔdzɔ o, elabe megbee. Yehowa mekpɔa nu abe ale si amegbetɔ kpɔnɛ la ene o. Gota gome ƒe dzedzeme ko amegbetɔ kpɔna, ke ame ƒe dzime ke Yehowa ya kpɔna. Ale Isai yɔ via Abinadab vɛ, wòtsitre ɖe Samuel ŋkume. Samuel gblɔ be, Yehowa metia eya hã o. Isai kplɔ Sama va to Samuel ŋkume. Samuel gblɔ be, Yehowa metia eya hã o. Ale Isai kplɔ via adreawo dome ame sia ame va to Samuel ŋkume yi. Ke Samuel gblɔ nɛ be, Yehowa metia wo dometɔ aɖeke o. Viwoawo katã nye si le afi sia. Isai ɖo ŋu be, ɖevitɔ koe susɔ. Eya kplɔ alẽwo yi gbedzi. Samuel gblɔ na Isai be, dɔ ame ɖa ne woayi ɖakplɔe vɛ, elabe míate ŋu anɔ afii, anɔ lalam ʋu va se ɖe esime eya ŋutɔ agbɔ. Tete Isai dɔ ame ɖa woyi ɖakplɔe vɛ. Ebiã dze ɖeka, eye eƒe ŋkuwo nya kpɔna. Yehowa gblɔ na Samuel be, tso nasi ami nɛ, elabe eyae. Samuel tsɔ lãdzo si me ami le, eye wòsi ami nɛ le nɔviawo katã ŋkume. Tso gbe ma gbe dzi la, Yehowa ƒe gbɔgbɔ ge ɖe David me kple ŋusẽ. Samuel tso trɔ yi Rama. Amen. Efesotɔwo ƒe agbalẽta 1 tso kpukpui 8 va se ɖe 9 dzi. Elabe tsã la, viviti mee mienɔ, ke fifia la, miele kekeli me hele ha dem kple Aƒetɔ la. Eya ta minɔ agbe abe ame siwo le kekeli me la ene. Elabe nuwɔna siwo agbenɔnɔ le kekeli me hena va nɛ la woe nye nu nyui wɔwɔ, nu dzɔdzɔe wɔwɔ kple nyateƒetoto. Midze agbagba miasrɔ̃ nuwɔna si dze Aƒetɔ la ŋu la. Migakpɔ gome aɖeke le nu siwo amewo wɔna le viviti me la me o. Viɖe aɖeke mele wo me o.
mi ʋu go boŋ elabe enye ŋukpe be woaƒo nu le nu si wowɔna le adzame la ŋu gɔ̃. Nu sia nu si wohena ɖe go va kekeli nu la dzena wo kpɔna elabe kekelie nana be nu sia nu dzena ƒãa. Esia ta wogblɔ be nyɔ wo alɔdɔ la fɔ tso ame kukuwo dome eye Kristo aklẽ ɖe dziwò. Amen. Míadzi ha alafa ve blatɔvɔ adelia ƒe kpukpui etɔ̃ gbãtɔwo. Mawu wò ŋusẽ nyanya tizi gã la ɖa xexe me kɔ se mía nublanui gbe eye teƒe si ke nyanyui mede o la ke li neva. Johannes ƒe agbalẽ me. Nyanyui la abe ale si Johannes ŋlɔe ene. Ta 9 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe bla 4:41 dzi.
Nyanyui ŋlɔla Yohanes ƒe agbalẽ ta 9 ƒe kpukpuyawo katã mise Aƒetɔ la ƒe nya eye esi wòle eme tsom yina la, ekpɔ ame aɖe si nye ŋkuagbãtɔ tso eƒe dzidzime ke eye eƒe nusrɔ̃lawo biae bena, Rabi, ame ka wɔ nu vɔ̃, ame sia alo edzilawo bena wodzi ŋkuagbãe mahã? Yesu ɖo ŋu bena, emenye ame sia alo eƒe dzilawoe wɔ nu vɔ̃ o, ke boŋ bena woaɖe Mawu ƒe dɔwɔwɔwo ɖe go afia le eya ma me. Ele nam bena mawɔ ame si dɔm ɖa la ƒe dɔwɔwɔwo zi ale si ŋkeke li. Zã gbɔna dodo ge le esime ame aɖeke mate ŋu awɔ dɔ o. Esi mele xexea me la, xexea me ƒe kekeli menye. Esi wògblɔ esiawo la, eɖe ta ɖe anyigba eye wòtsɔ ta la henya anyi eye wòtsɔ anyi la hesisi ɖe eƒe ŋkuwo dzi eye wògblɔ nɛ bena, yi nale tsi le Siloa ta la me, si gɔmee nye wodɔe ɖa. Tete woyi ɖale tsi la eye wòva le nu kpɔm, eya ta eƒe aƒelikawo kple ame siwo kpɔe tsã bena nubiala wònye la gblɔ bena, eɖe menye ame sia nɔ anyi henɔa nu biam la o mahã? Bubuwo gblɔ bena eyae. Eɖewo hã gblɔ bena dabi, ke boŋ ɖe wòɖii. Eya ŋutɔ gblɔ bena nyee. Eya ŋuti wogblɔ nɛ bena, ekema aleke wɔ wo ŋkuwo ʋu mahã? Eɖo ŋu bena, ame si woyɔna be Yesu la, eyae nya anyi eye wòtsɔe sisi ɖe nye ŋkuwo dzi eye wògblɔ nam bena, yi Siloa me nale tsi. Ale meyi ɖale tsi eye mekpɔ nu. Wogblɔ nɛ bena, afi ka eya ma le? Egblɔ bena, nyemenye o. Wokplɔ ame si ƒe ŋku gbã tsã la yi ɖe Farisitɔwo gbɔ, ke gbe si gbe Yesu nya anyi heʋu eƒe ŋkuwo la enye Sabat ŋkeke. Tete Farisitɔwo hã gabiae ale si wòwɔ hafi kpɔ nu eye wògblɔ na wo bena, anyi wòtsɔ he ɖo nye ŋkuwo dzi eye mele tsi eye mele nu kpɔm. Tete Farisitɔwo dome ɖewo gblɔ bena, ame sia la menye Mawu gbɔ wòtso o, elabena medzra Sabat la ɖo. Bubuwo gblɔ bena, aleke nu vɔ̃ wɔla ate ŋu awɔ dzesi siawo tɔgbe mahã? Eye mama ɖo wo dome. Azɔ wogagblɔ na ŋkuagbãtɔ la bena, wò la, esi wòʋu wo ŋkuwo na wò la, aleke gblɔm nele le eŋuti mahã? Eye wògblɔ bena, nyagblɔɖilae wònye. Ke Yudatɔwo mexɔe se le eŋuti bena ŋkuagbãtɔ wònye tsã hele nu kpɔm o. Va se ɖe esime woyɔ ame si gale nu kpɔm la ƒe dzilawo vɛ eye wobia wo bena, ɖe esia nye miaƒe vi si miegblɔ bena ŋkuagbãwo dzi mahã? Aleke wɔ wòle nu kpɔm azɔ mahã? Eƒe dzilawo ɖo ŋu gblɔ bena, mienyae bena
ame sia mía vi wònye eye ŋkuagbãwo dii ke ale si wɔ wole nu kpɔm azɔ la mienye o alo ame si ʋu ŋkuwo nɛ la mienye o emibia ya ŋutɔ etsi aƒo nu le eɖokui ŋuti esiawo eƒe dzilawo gblɔ elabena wovɔ̃ Yudatɔwo elabena Yudatɔwo ɖo ɖe anyi xoxoxo bena ne ame aɖe katse ʋu eyama me bena Kristo wònye la ekema yewoaɖee le yewoƒe hame le esia ta eƒe dzilawo gblɔ bena etsi mibia eya ŋutɔ ale wogayɔ ame si ƒe ŋkuwo gbã tsã la zi evelia eye wogblɔ nɛ bena etsɔ kafukafu na Mawu míawo mienye bena ame sia la nu vɔ̃ la wònye ntete eya ma xɔ dzi bena nenye nu vɔ̃ la wònye la nyemenye o nu ɖeka ko menya bena ŋkuagbatɔ menye tsã azɔ mele nu kpɔm eye wogagblɔ nɛ bena nu ka wowɔ na woa aleke woʋu ŋkui na wo mahã eɖo ŋu na wo bena megblɔe na mi xoxo eye miesee o nu ka ŋuti miele didim bena miagasee mahã ɖe miawo hã miele didim bena miazu eƒe nusrɔ̃lawo mahã eye wodzui gblɔ bena woe nye eyama ƒe nusrɔ̃la ke miawo la Mose ƒe nusrɔ̃lawo mienya bena Mawu ƒo nu kple Mose ke ame sia la mienya afi si wòtso ame la xɔ dzi gblɔ na wo bena esia mee wòwɔ nuku le bena mienya afi si wòtso eye wòʋu nye ŋkuwo mienya bena Mawu meɖoa to nu vɔ̃ wɔlawo ke boŋ ne ame aɖe vɔ̃a Mawu eye wòwɔa eƒe lɔlɔ̃nu la eyae wòɖoa toe tso xexeme dzɔgbe ta la womese kpɔ bena ame aɖe ʋu ŋkuwo na ame siwo dzi ŋkuagbagbãe o ɖe ame sia metso Mawu gbɔ o la ne mate ŋu awɔ naneke o woxɔ dzi gblɔ nɛ bena nu vɔ̃ me pɛtɛ wodzi wò ɖo eye wò ya nèle nu fiam mi mahã eye wonye dogo Yesu se bena wonye dogoe eye esi wòkpɔe la egblɔ bena ele Mawu vi la dzi xɔm le sesem mahã eɖo ŋu nɛ gblɔ bena Aƒetɔ ame kae nye esi bena maxɔ edzi ase mahã Yesu gblɔ nɛ bena ame si nekpɔ kple ame si le nu ƒom kpli wo la eyae ke egblɔ bena Aƒetɔ mexɔe se eye wòdze klo de ta agu nɛ eye Yesu gblɔ bena nye la ʋɔnudɔdrɔ̃ ta meva xexe sia me ɖo bena ame siwo mele nu kpɔm o la ne woakpɔ nu eye ame siwo le nu kpɔm la ne woazu ŋkuagbãtɔwo eye Farisitɔ siwo le eŋuti la see eye wogblɔ nɛ bena eɖe míawo hã mienye ŋkuagbãtɔwo mahã Yesu gblɔ na wo bena ɖe mienye ŋkuagbãtɔwo la ne nu vɔ̃ mele mia ŋu o ke azɔ la miele gbɔgblɔm bena miele nu kpɔm eya ta miaƒe nu vɔ̃ la tsi anyi amen lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me Mawu nya ya dzidzi pe
gake me susui be miekplɔ nuxexlẽ aɖo abe ale yi miese le gbeƒãɖeɖe me xoxo enea, nyatia le gbɔgblɔm na mi be ɖewo xɔ se le aƒetɔ si tsia o eye wòyɔ dɔ o la me fia. Nugbãtɔ yi me míase eyae nye be kristotɔnyenye ƒe agbenɔnɔa me suko be woanɔ kristo hame ɖe me ko evɔ o. Enye nu nyui be woava sɔleme, gake nu bubu yi ke ɖo la kpe ɖe ŋutia eyae nye be ele be ame nadogo Mawu si tsia ame eyi ke trɔna ame eye wòda agbe le ame ŋuti la. Le mawunya gbãtɔ me míeke ɖe Mawu ƒe nyametsotso ŋuti ku ɖe tiatia wɔwɔ ŋu. Le mawunya etɔ̃lia yi míexlẽ fifia mea, nyanyui ŋlɔla Yohanes etsɔ ale yi Yesu dagbe le ame aɖe yi ke wodzi ŋkuagbatɔe la ŋuti le sabat dzi kple ale yi ke wòhe nyadɔdɔ ge ɖe Farisitɔwo dome kple amea eƒe ɖase ɖiɖi le Yesu ŋuti. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Ame yi ke Mawu tsia, ame yi ke Mawu dagbe le eye wòɖe tso viviti me to amenuveve me la, eɖo la ade dzesi Mawu ƒe dɔ wɔwɔ le eƒe agbe me, wòaɖi ɖase le eŋuti eye wòazɔ le kekeli me ahawɔ Mawu ƒe lɔlɔnu. Ne míeyi ɖe mawunya gbãtɔ mea, le esime Israelviwo wodogo tso Egipte, wozɔ mɔ le gbedzi ƒe 40 heva ɖo ŋgbedodonyigba dzia, ʋɔnudrɔ̃lawoe kplɔa dukɔa abe efiawo ene, eye Samuel hã enye ʋɔnudrɔ̃la kple nyagblɔɖila kplɔ Israel dukɔ abe fia ene. Eƒe ɣeyiɣi mee dukɔa va egbɔ gblɔ nɛ be o ɖe dukɔ yiwo ƒo xlã mía efia le wo nue, kema ɖo fia ne míawo hã. Enya medzɔ dzi na Samuel o, gake Mawu gblɔ nɛ be ao ɖo to nu yi wogblɔ kɔa, wɔe na wo nenema. Efia gbãtɔ yi ke woɖo na Israela eyae nye Saul. Ke evava me be Saul gbe toɖoɖo Mawu, eya ta Mawu gblɔ na Samuel be wòana ne Saul nase be yegbe le eƒe to maɖomaɖo ta. Azɔ Mawu bia tso Samuel si be wòayi ɖe Bethlehem le Isai ƒe aƒe me be yekpɔ ame le viawo dome ne yia ame yi ke yeafia ne wòasi ami nɛ ne wòazu fia ɖe Israel nu. Míatɔwo, efia le agbe me ku o, woaɖo fia ɖe teƒea. Yo. Samuel tso dze mɔ ɖaɖo Bethlehem. Ɣeyiɣia su be wòasi ami na Isai ƒe viwo dometɔ ɖeka. Eyi wokplɔ ametsitsia vea Eliab, ye Samuel kpɔe kɔa, le ya gbɔa, etso nyamezi ɖeka be ame yi ke Mawu akpɔ da ɖia, ye nye ya. Meɖe wòabia Mawu ase be ɖe ame yae le kpɔ ma hã o.
ko ya tso nyame la be be elia ba de dzi he nɔnɔme dzedzeme nyo nɛ mawu be ao ye gbe o kplɔ ame velia etɔ̃lia wo va yi kaka ɖo adrelia dzi mawu be ye me kpɔ ame aɖeke le ame mawo dome o. Samuel va bia Isai se be eviwoawo vɔa. Isai be o woƒe ɖevitɔa alẽ wòkplɔ nae kplɔ alẽwo yi ɖe gbe dzi dɔa me woaɖakplɔe vɛ ye wodo ame ɖewo ɖe David yome ye woyi ɖakplɔe tso gbea dzi gbɔ va keke Samuel kpɔe kɔa mawu be eyae metia be wòanye fia ɖe Israel nu siami nɛ ale Samuel siami na David nɔvi lɔlɔtɔ le aƒetɔ Yesu me mawu be ya ye mekpɔna nu abe ale ka amegbetɔ kpɔa nui ene o le mía amegbetɔwo gbɔa mía ekpɔa nu yi ke nye gota nu kpɔkpɔ gake eyi mawu ya ɖe ye kpɔna ame ƒe eme kema efia be mawu ƒe tiatia wɔwɔ la eto vovo da tso mi amegbetɔwo ƒe tiatia wɔwɔ gbɔ mawu mekpɔna be amea dze ɖeka dze tugbe o egale esi nunɔmesi awo mawu mekpɔna nu ma o eme eyae mawu kpɔna kema dze agbagba be wo emea nenyo ne mawu na kpɔn dzedze le ŋuti o azɔ abe ale yi David dzo yi ɖe gbedadaƒo gake wodze eyome yi ɖakplɔe gbɔe be wòava nye fia enea nenye be míexɔ mawu dzi sea nenemae mawu ŋutɔ akplɔ mi tso gbedadaƒo agbɔ va aɖo zikpui dzi kema ɖe nu yi ke míawɔ egbe eyae nye be míatsɔ míaƒe mɔwo agblẽ ɖe Yehowa mawu dzi eye míaɖo ŋu ɖe eŋu ekema awɔe ade goe na mi woate ŋu aŋlɔ wo be amegbetɔ woate ŋu aŋlɔ wo be ne wokpɔ kaka be o ame ya medze ne fi ma o mawu be ɖe xexea me ƒe nu maɖinuwoa eye tsɔ wɔna nu gãwo be ame aɖeke nagaƒo adegbe o kema nenye be ele dua me xoxoxo hafi amewo va koɖoko ameawo le ŋutiwo tom promotion ko xɔwo le ne le fi ma ɖe mawu le nya ɖe gblɔ na wo egbe tsɔ wo nya na mawu aɖo wo ɖe dzi mawu akɔ wo ɖe dzi mawu ana be wo ŋutinya natrɔ azɔ ne mieva nya nyuia gbɔa Yohanes ƒe agbalẽ ta 9 yi me nyawo wòtsɔ ɖo míaƒe ŋkumea enye ame yi ŋutɔ Yesu nye kple edɔ yi ta wòva ɖoa ɖeɖe ɖe gofia le ɣe ma yi mea Yudatɔwo woƒe gɔmesese eyae nye ya be ne wogbe nya kpɔ ame aɖe wòle nɔnɔme gbegblẽ aɖe me koa amea nye nuwɔametɔ nane dzɔ ɖe amea dzi koa woƒe nyametsotso koe nye na be nu vɔ̃e wòwɔ ye mawu he to nɛ nu vɔ̃ ƒe fiƒode la eya ƒe dome nyim wòle eyae wɔe be nusrɔ̃lawo wobia Yesu se be ame yawo dzi ŋku agbae ɖe ye ŋutɔe wɔ nu vɔ̃ lo alo edzilawoe wɔ nu vɔ̃a edzilawo ya woate ŋu awɔ nu vɔ̃ amea la nyi dome gake ɖe biabia be amea ŋutɔe wɔ nu vɔ̃ ga yi me wodo be fua ye wòwɔ nu vɔ̃a miekpɔ amegbetɔ ƒe gɔmesesea Yesu be ao menye be amea ŋutɔ wɔ nu vɔ̃ lo alo edzilawo wɔ nu vɔ̃ ke boŋ bena
woaɖe Mawu ƒe dɔwɔwɔ ɖe go afia le eya ma me si le fiafiam be ɖe fukpekpe aɖewo lia menye be kokoko woku ɖe nu vɔ̃ ŋuti o eye nyateƒe nya ye wònye mía nɔvi aɖewo fukpe megbea etso mí amegbetɔwo gbɔ míawoe na wo le fukpem míawoe gble wo dome míawoe te wo ɖe anyi míawoe te wo ɖe to míawoe xɔ nu yi ke nye wo tɔ la le wo si eye wo le fukpem ke ma menye fukpekpe ɖe sia ɖe eyae tso nu vɔ ƒe fiƒode gbɔ o ale mí xɔsetɔwo míaka ɖe dzi egbea be Mawu le gbesɔsɔ be wòatrɔ fukpekpe ƒe nɔnɔme ale be eƒe ŋutikɔkɔea wòaɖe ɖe go afia ke ma medzi be magblɔ na wo be dzidzɔ fɔbubu ɖokui o dzidzɔ fɔbubu ɖokui o eye nanɔ te kpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe azɔ ne mieva gbedada na ame yawo dzi ŋku agbae ƒe nya gbɔa míakpɔ be Yesu da gbe le eŋuti le ɖoƒe eve me ɖoƒe gbãtɔ eyae nye be eʋu eƒe ŋutilã me ŋku siwo ke meʋu kpɔ o la eye dɔyɔyɔ ya eva tso esime ŋkuagbatɔ ya edo go Yesu ɖoƒe evelia míakpɔ be le eyime Farisitɔwo woku nyame kakakaka vɔ ye wonye dogoa Yesu gava trɔ dogoe eye wòbia se be ɖe nexɔ Mawuvi la dzi se mahã bo mekae nye Mawuvia be maxɔ edzi ase be enye ame yi ke le nu ƒom na wòa enye ale be kekeli klẽ nɛ be ke ma Mesia yi ke gbɔna ɖe xexea mea eyae yedo go azɔ la edo go le gbɔgbɔme ƒe vivitsi me eye wòge ɖe kekeli me ale be ame yiwo ke dzesi tsã be nenema ye wònɔ enu ye wòbiana eye wokpɔe azɔ la wobe o ame ya ye fifia alo ame bubu aɖe nenema ye wòanɔ na wo hã na aƒetɔ atrɔ wò ŋutsinya ame yiwo ke nya wo tsã womagakpɔ wò do dzesi o lɔlɔtɔwo le mía aƒetɔ Yesu Kristo me ke ma míehiã be aƒetɔa nada gbe le mía ŋu le ŋutilã me gake egbedada yi ke gale vevie tsɔ woa eyae nye be wòada gbe le mía ŋuti le gbɔgbɔme aʋu míaƒe gbɔgbɔme ŋkuwo ale be míadze si kekeli la ne míazɔ le kekeli me eyae Paulo le Efesotɔwo yɔm na be tsã ɖe wonye vivitsi fifia yi ke wodze si Kristo ɖe womeganye vivitsi o wozu kekeli vivitia eya nye trɔ̃subɔsubɔ eya nye nu vɔ̃ ƒe agbe ke ne wozu kekeli viwo la ele be woanɔ agbe le nyateƒe me le dzɔdzɔenyenye me lɔlɔtɔwo Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be miawoe nye xexea me ƒe kekeli gema ne mienye Kristo ƒe nusrɔ̃lawoa kekeli ye míeɖo la nye ne xexea me ne mienye kekeli na xexea mea ne míawo míeɖo teƒe aɖea ele be nu yiwo ke nye nu madzɔmadzɔ wɔwa woabu ne míawo míele dɔ ɖe nu le afi aɖea ele be zanunana kple zanuxɔxɔa nabu dzɔgbevɔ̃etɔa mi Kristotɔwoa miena be viviti
gale ga dom ɖe dzi le xexea me eye míetsɔ mía ɖokuiwo va ƒo ɖe vivitia me mele be viviti natsyɔ mí o ɖe Yesu be miele xexea me vɔ mi menye xexea me tɔwo mele be míawo míanɔ nu wɔm abe xexe me tɔwo ene o ɖe awo ne míawo míele afi ɖe koa dzɔdzɔe nyenye ne ɖu dzi nyateƒe ne do ke ma mi akpɔ be nenye be ava me be kristotɔwo axɔ ɖoƒewo le dukɔ aɖe mea dukɔa eɖo la vlu eɖo la yi ɖe ŋgɔ mina be míaɖe míaƒe xɔse afia le aƒetɔ la me to agbe dzemui agbe dzadze nɔnɔme Kristo ŋutɔ nado ŋusẽ mi to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me amen. Míayi edzi kple nunanawo tsɔtsɔ va. Míawɔ nunana eve le tsotso ɖeka me. Xɔasiɖanu anɔ agba gbãtɔwo me eye amedahenu anɔ agba veliawo me. Kpeŋkuxa akplɔ mí edzo kple agbetɔ dzidzɔtɔe míava na nu.
Mettez mes voilà. Koklo tui. Koklo tui. Yo ganto tore na hoe. Hein? Yo ganto tore na hoe là. 2000 de cas. Koklo tui. 3000. Koklo tui. 3000 de cas. 3000 EV. Koklo tui. Nene. Oyode a. 5000. Merci là. Oyode. 5000 de cas. Koklo tui. 5000 de cas. 5000 EV. Koklo tui. Koklo tui. Seul. Attends. Ache mesia allo. Allo nkai. Ah owoi. Ewo. Yoga na hoe. Farine de bouillie naturelle. L'irina. Yoga na hoe. Nene. 2000. Deka. Eve. Attends, maintenant qu'est-ce que c'est? Donti. Citron. Et cameve. Maman jus. 1000 francs. Oh, mosso. 2000. Deka. 2000 EV. 2500. Deka. Le tout 2600. Mais c'est mieux. Oh, oui, 2600 la fibou. 3000 tor. Mais bien. 3000 Deka. 3000 EV. 3000 et ton. Mais d'accord, si tu viens. Et dia. Oh, et deux. Et deux ta. Alors, deux te. Oh, deux te. Oh, ok. Il m'a voulu le colo. Et deux ta. Hein? À quoi tu as mis à Sio? Mais il y a une tombe à Djenami. 200 de cas 500 de cas 500 et ton Bavanachi 100 francs. Mi de moto miacho nunanawo aɖo Mawu ƒe ŋkume. Mía fofo edo se na mi be mi megava yeƒe ŋkume asi ƒuƒlu o. Nu siwo nena mi la, mi ɖe le wo me eye mietsɔ wo le akpe dam na wo. Mi ɖe kuku be yra mi kple miaƒe nunanawo to Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mie le ŋkuɖome be mɔkpɔkpɔ hadziha le dzadzram ɖo na Palmarum 7e édition yi ke anɔ Devaya Kwasiɖadzi ɣleti ƒe ŋkeke blavevɔ asiekelia. Míado ŋusẽwo eganyae akpe ha alafa etɔ̃ kple adrelia, le numéro 307. Míadi eƒe
kpukpui gbãtɔ kple enelia ame si xɔa Yesu dzi se naneke magloe akpɔ o ya ta maɖe adzɔgbe be nya la ƒe kluvi ko mazu. Si kwa Yesu zise none ke magle geɖe gbedodoɖa me naƒo nu kple Mawu. Naxɔ Mawu ƒe nya awɔ dɔwoe. Nenye be Mawu kplɔ David tso alẽwo yome hetsɔ va ɖo eƒe dukɔnua, kema mɔkpɔkpɔ li be ne exɔe sea, fi ne bɔbɔ nɔ anyi ɖoa, Mawu ate ŋu akplɔ wò tso fi ma ada wò ɖe ɖoƒe bubu hena eƒe ŋkɔ ŋuti kɔkɔ. Kema tsɔ wò nya na Mawu, ka ɖe Mawu dzi
ekema awɔe adegoe na o. Mawu de Yosef tso gaxɔme. Ezu amegã. Mawu ate ŋu awɔe na wo hã. Ewo yi ke woɖi gbɔ̃, woɖi vlo. Mawu ayɔ ŋkɔ yeye na wo. Nɔnɔme ka me tom ne le. Xɔse be Mawu ate ŋu atrɔe ɖe nyuie me na wo. Mawu ne yɔ dɔ ame aɖe. Azɔ aƒetɔa le yɔwo ŋu be nadzudzɔ vivitime nuwɔwɔ, nanɔ agbe abe kekelivi ene. Mawu Fofo mavɔ ŋusẽ katatɔ, dzi kple anyigba wɔla, wosi nye agbe kple dɔyɔyɔ ƒe dzɔtsoƒe. Míele akpe dam na o. Wosi nya mía dometɔ ɖe sia ɖe. Wosi nya míaƒe ememe. Akpe be nelɔ̃, netia míawo hã, eye neɖoe be nakɔ wò ŋkɔ ŋuti le míawo hã me. Akɔ mí ɖe dzi, ado mí ɖe dzi. Aƒetɔ, míese wò nya, eye míeka ɖe dzi be wò nya nye nyateƒe, wò nya nye gbɔgbɔ kple agbe. Wò nya yi ke netsɔ na mí egbea, enya ne kpɔ nɔƒe le míaƒe agbe me, enya ne do ŋutsila le tɔwo ƒe agbe me. Ewoe kɔna nu le kɔkɔli ta, dana ɖe ɖoƒe kɔkɔ. Ewɔna nu ale be amegbetɔwo ƒe nu kuna. Mawue, míeɖe kuku na wo. Wò ŋusẽ ne ʋã le dɔla ŋutsu aɖe, dɔla nyɔnu aɖe ƒe agbe me. Be eya yi ke nye kokoea, ne va yina ko woanɔ ekom ɖe, tso egbe ya dzi ɖe, eƒe ŋutinya ne trɔ, ne wòanye ɖase ɖiɖi. Aƒetɔ, xexemetɔwo manɔ ŋgɔgbe dede kpɔm, ye míawo yiwo ke nye tɔwoa, míanɔ anyi ɖe teƒe ɖeka o. Míetsɔ míaƒe dɔ yiwo wɔm míele le asiwo me dem. Eviwo manɔ fi ma, amewo nava nɔ wo ŋuti tom anɔ yiyim o. Me yiwo le dɔ me teƒe dzidzi, womedo ɖe ŋgɔ kpɔ o. Miedo gbe ɖa be ƒe yamea, ŋgɔ yiyi ƒe agbo ne ʋu na wo le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me.
Aƒetɔ, wosi nye dɔyɔla. Ame yiwo katã tsɔ dɔléle aɖe ge ɖe gbedoxɔ ya me ŋdia, míedo gbe ɖa be nàka asi wo dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti ne woƒe dɔlélewo nu natsi hafi woadogo le xɔ ya me. Ne woatrɔ gbɔ va ɖe, woatrɔ va kple ɖaseɖiɖi. Ʋu míaƒe memeŋkuwo be míado le viviti me age ɖe kekeli me, ale be míanɔ agbe abe kekeliviwo ene. Míetsɔ kɔasiɖa yeyea le asiwo me dem Mawu, míaƒe yiyi, gbɔgbɔ, dɔ yiwo katã míawɔ le kɔsiɖa ya mea, wole asiwo me. Nàyra ɖe tɔwo ƒe agbagbadzedzewo dzi, míebe mía atu wo gbedoxɔ aɖe dzi wòadzani. Tɔwo do ŋugbe, wole mɔ kpɔm be ana nu yewo ne yewoa awɔ ɖe yewo ƒe ŋugbedodo dzi. Mawu ʋu dziƒo nu yayra ƒe ahufafɛa nadze akɔ ɖe woƒe agbagbadzedzewo dzi. Míetsɔ dukɔ yi me míelea le asiwo me dem. Nye kekeli na dukplɔla kple eŋutimewo be woatsɔ aɖaŋu nunya yi ke tso gbɔwoa akplɔ dukɔe aɖo ta ɖe gbɔɖemeƒe. Aƒetɔ, akpe be nèɖoa to mí ɖaa le wo lɔlɔvi Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me. Amen. Le tsitrenu, míado aƒetɔa ƒe gbe ɖa agblɔ be mía Fofo si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nakɔ, wò fiaɖuɖu nava, woawɔ wo lɔlɔ̃nu le anyigba dzi, sigbe ale si wowɔna le dziƒo ene. Na míaƒe nuɖuɖu si asu mía nu egbe la mí, tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí, sigbe ale si míawo hã míetsɔnɛ kena ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la ene, eye megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o, ke ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me, elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Le esime aƒetɔa etsia wò eye wòyɔ dɔwò teƒe ta naɖe wo xɔse afia le eya amea me. Mixɔ Mawu ƒe yayra, mɔkpɔkpɔ ƒe Mawu la natsɔ dzidzɔ kple ŋutifafa katã ayɔ mi taŋ le xɔse me be miakpɔ mɔ sɔgbɔ fũu to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me. Amen. Ha 150 ƒe gbeɖiɖi a mía dzikpukpui etɔ̃awo yra mí ye kpɔ mía dzi kple wò dɔmenyonyo. O Aƒetɔ, wu ŋku dzi ɖe mía dzi na keli mí.
tamikafu miaƒetɔ Yesu Kristo si na yayra mi ɖaa si.
Mawu fofo akpenɔ be etsɔ wò agbenya na mi. Ɖeɖevia mi be eye tia na me. Eye le amegbetɔ kpɔna nua, ya yi me kpɔna nu nene o. Eye yɔna dɔ na me. Eye ewoe tso na fia na me. Eye le wɔna mi blibo. Be le miam si be eyi le tia mi. Yɔdɔ na mi wɔ blibo ta. Ne xɔ diwo se. To miaƒe agbenɔnɔ kple miaƒe hadzidziwo me. Eye yayra kple domenyi na sunyasi. Mi ma wɔ avea wɔ axɔ tso gbe. Ave metiwo ne sunyasi nyasi. Ne mianɔ kafuwo. Akpɔ dzidzɔ le miaƒe agbègbè gãgã me. Kplɔ mi to kɔsiɖa me. Eye mianɔ lãmesẽ me akala to le ŋkeke ɖoɖia dzi. To gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me miawo sia katã. Amen. Kpena nu o. Xɔseli ametɔ si tia wo eye woyɔ dɔ la me fia. Ɖewo xɔseli ametɔ si tia wo eye woyɔ dɔ la me fia. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le nyakpɔtɔ dzidzɔ gã ɖe wònye na mi be meganɔ wɔ ɖeka kple mi le eƒe Yesu subua me. Ke mi bia toɖoɖo nyui na mia dometɔ ɖeka ɖe sia ɖe. Ke mi bia kɔsiɖa sia be dzidzedze nyui na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Hallelujah, hallelujah.